Hayırlı günler dostlarım, hatırlarım. Biz mine munçağa Sibirke әзерләргә килдек. Банды белән чук. Аккуратно гына мотор итеп кенә кисеп. Яке агашы. Мотор итеп кенә хаҗыябыз. Вот шапманда. Ай. Поедем на Красный Пахарь. И там снимешь. Вот блок как раз. Здесь когда-то была деревня, туда-сюда. Все, я вот рычу. Памятник. Красный Пахарь? А, вот здесь. Пойда? Пойдем, Да. Все отлично. А? Есть волки, почему нету? Ну они сейчас волки, видишь, они возле этих могильников, не те. Сейчас они не нападают, не те. Жрать не полно. Orman içinde. Sıçık motorluk. Yeşil motorluk. Здесь клёна. А реки есть интересные? Нету? В прошлом году мало было. Мороз. Қойдыр бұйыл ол бара бетін деймі? Қойыл бара мекен? Он сразу видит дорогу. Тебе если возить машину, тебя Бог знаешь, сколько снимет? Интересно, какие. В деревне у меня книга есть, как-нибудь я тебе дам. Апасовская эта история. Все деревни, все эти, все. Наш Бишево даже есть, наш пинкозавод. Тарихы? История? Да, вся история. И вот про этот Красный Пахарь тоже описано. Вот не надо взять и по ней читать. Во, она. Чья лучше работа? Кабанчиков? Кабанчики. Она. Их не работа. Кабаны. Ружье взял, Сереж? Ружье? Между ног. Между ног? Да. Как сказать? Что, пойдемте обратно? Пойдем. Сейчас заблудимся еще. Bu tirelerde avlunun ismi şey geldi. Красный Пахарь. Красный Пахарь болған. Дегенде алардың зиратлары. Бәлки 20-ші түсіріп қарарбыз да. Қараңыз. Лепата. Тауғамын деген машина білен. Біздің машина қойдыр. Но жилек yok мұна қарайбыз. Қызғанышқа қаршы жилек yok. Текақты таудан соң Шерки деген ауылды. Шуғашлар ауылы. Қарағызын таптық. Қабан бұқылар. Свежий. Мына зират. Красный Пахарь деген зират. Ауыл енді лөкшен жоқ енді. Ауылға неше ел жоқ енді ауыл? 15-20? А, больше? Раз шулай орман ішінде. Бір кетті мұнда. Шулай орман ішінде зират. Мен үстен ғана көріп болайын білген кішігіне біле.
нету здесь природы. Да, хрен такой нет природы. Раз. Цапля. Кульный исем ничего? Это раньше бывшая Свияга вот отсюда протекала. Старица. Анча бурылган, анча шулай үзгерген. Так, и подряд озера бара. Да? Ага, ну, по этому руслу озера бара. Сейчас старица. Раз. Дегенде лагерь. Аха, шуны карыйбыз. Мекен. Әзерәккә Мында лагерь, бузаулар. Мында абыйлар, будкада яшиләр алар. Көтү көтәләр. Мында столлар ашый торган. Журналлар. Исәнмесез? Сезне чырыйм әле истәлеккә. Здравствуйте. Исәнмесез? Блогер, не тишер инде. Природаларны диләр. Бик матур монда. Motoru he. Матур. Сез кайсы якныкы? Кайдан сез? Чувашия. Чувашидан? Молодцы. Смотри, видишь, сажает для себя все. Нифига, огород. Менә бит. Молодцы, егетләр. Bu demek mi? Тәмәке? Да. Береги. Ага. Молодцы, да? Помидор да бар. Бар да бар. Шымырт та бар әйме. Эх, белмәгәнек, бер әйбердә алып килмәдек, күчтән эшкә алып килер. Белгән булсак алып килер идек. Теге алма өлгермәгәнме? Ана тегендә алма. Ул тагы алма бар. Молодцы, егетләр. Шулай. Var alma var. Alma var. Buyur, бам. Ани, шулай ничә ай яшисез монда шулай? Сезон. Şeydi ne? Җәйне? Кызга кадәр. Кем бабый бараймы? Gember тоже начал. Cilek тоже начал. Bu Cilek yağmuru da var, cılısı da var. Bu nesnesi değil. Зиле каратыпмы? Сана бакырга барды. Cilek. Шунда карадык. Anda cilek nemene biz kütü bilen barganda. Anda bir, bunda bir. Şulay buna. Монда ничә бузау? Ничә? Bunda 230. 230? Да, раз. Монда ниләре є? Саламы є? Tamam, kapat kırdın. Var mı? Anda üçüncü bir salam edildi. Bu kadar kütürmediler buna kapatıp buna attılar. Монда. Аж подкова бар әйме на счастье. Молодцы. Газгын айыгы, ә? Бар мы? Алып келділер ме? Утқын айыгы, ә? Телевизор қарарға. Тәмәкене үзегез ясыйсызмы, получается, киптіріп әйме? Да. Менә бит. Алар былтырда утырталар ебында. Үзләре утырты, бәрәңге суган, не? Ашарга алып киләләр монда аларга. Да, әйбәт. Обязательно, постоянно. Күпме түрләр шулай сезон көткәч? Ну, bizim ayga 25 çıkıp var endi. 25 мең айга. Ярый, алай баш. Var endi, ekmeğin bir, doполнительный buzağı var. Бузау бирә. Peçeni var. Молодцы, молодцы. Var endi. Bugün gecede Икәү генәме? Мин әйтәм, күрдем мин сезне. Берсе Пешков дие, туганы булырга тиеш. Безнең зарядка бетте. Видел, да? Дусларым, матурларым. Шундый күңелле генә яшәп, көтеп, эшләп торалар. Федя тоже умер, да, говорит. Федя. Менә абый иремәс җаны. Кувшинкаларның тәмле дип исе. Илүзәгә бирәбез дип. Китте. Малай, ну дает. Бу старица дигән күлләр әйтеп бит әле алдан. Шулай бара. Карагыз. Сездә Себеркенең чикләр минник юкмы? Себерке. Ату минник, пинник дип әйтәләр Себеркене кайбер районнарда. Bizde sıvırkı değil. Ага. ну сейчас выркса. Красотище.